8 Gicurasi 2025, Cardinal Robert Francis Prevost, w'imyaka 69 ukomoka i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatowe nka Papa musha wa Kiliziya Gatolika, afata izina rya Papa Leo wa 14. Niwe munyamerika wa mbere uhawe uyu mwanya mu mateka ya Kiliziya. Ubutumwa bwa mbere bwa Papa Leo wa 14. Nk'uko mubyumvishe aha batubwiye neza yuko uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025 Papa Musa yatowe, yasimbuye uwari uriho yitwa Papa Francis uheruka kwitaba Imana, kandi Imana rwose imuhereze iruhuko ridashira. Uyu munsi tugiye kureba rero hamwe amwe mu magambo uyu Papa Musa basizeho yavuze, ndetse n'ingamba nshya yabwiye abo bantu bari bahari. Inshuti yanjye nawe wumve ndetse utega amatwi. Iyi ni channel yitwa Hindura TV, kandi subscribe ufunge n'inzogera kuri Tede tubana gatanu. Kandi impamvu nkoze iyi video murabizi ibintu sinkunde kubikora, ariko hari benshi cyane bajya binsaba inbox kuri WhatsApp bakamwetese watukoreye video ivuga gutyo ku magambo yavuze, cyangwa se ku ngamba zishya yavuze yasizeho uko agiye kuyobora Katolika nk'umuryango mugari. Ni gute mbega nizi ngamba yasizeho byatumye rero nkora ayo makuru ameze gutyo. Nawe nshuti yanjye nimbe wumva ibi bintu bikeneye aba hano hafi kuri channel yitwa Hindura TV wumve. Kanze tugaruka mu kanya. Mbere yavugiye ku rubaraza rwa Basilika ya Mutagatifu Petero i Vatikani, Papa Leo III yagaragaje ubutumwa bwa amahoro n'ubumwe, agira ati amahoro abe muri mwese. Yashimangiye ko yifuza ko iryo jambo rya amahoro rinjira mu mitima yanyu, rigerera imiryango yanyu n'abantu bose. Papa Musa batoye yitwa Cardinal Robert, afite imyaka yiwe 69 y'amavuko, akomoka mu gihugu cyitwa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatowe nka Papa Musa muri Kiliziya Gatolika, afata izina rye aryita Papa Leo. Niwe munyamerika wa mbere uhawe uyu mwanya mu mateka ya Kiliziya. Mbega niwe nyine ahawe umwanya wo kuba Papa Francis uyobora Katolika yose ku isi yose. We wagiye icyo cyizere. Ubutumwa bwe bwa mbere mu ijambo rye rya mbere yavugiye ku rubaraza rwa Basilika ya Mutagatifu Petero i Vatikani, Papa Leo yagaragaje ubutumwa bw'amahoro n'ubumwe, agira ati amahoro abe muri mwe. Niko yabanje kuvuga. Yashimangiye ko yifuza ko iryo jambo amahoro ricengera cyangwa se rikinjira mu matwi no mu mitima y'abamwumva ako kanya, rikagera ku miryango yabo n'abantu bose bari aho ngaho bose muri rusange n'abatuye icyo gihugu. Ashimangira avuga neza yuko amahoro ariyo asize imbere kurenza ibindi byose, kandi yishimira uwo mwanya hawe. Avuga ingamba nshya zo gutangira kuyobora Kiliziya Gatolika. Papa Leo yatangaje avuga yuko azakomeza umurage wa Papa Francis wavuyeho yitabye Imana, ngo cyane mu bijyanye no guteza imbere rodality, uburyo bwo kuyobora Kiliziya bushingiye ku bufatanye hagati y'abepiskopi n'abalayiki. Yagaragaje ubushake bwo guhuza ibice byagiye bitandukana muri Kiliziya, cyane hagati y'abafite imyumvire ya gakondo n'abashaka impinduka. Rero ngarumva yuko ngo yabahuza cyangwa se akabihuza hakabonekamo amahoro menshi cyane ndetse asendereye. Izo ngizo nizo ngamba yafashe, ndetse avuga nayo magambo akomeye. Impamvu yahisemo naryitwa Leo, ngo Leo rishobora gusobanura ngo ubushake bwo gukomeza umurage wa Papa, ngo w'abapapa ba kera nka Leo wa XLL, wari uzwiho gushyigikira uburenganzira bw'abakozi n'ivugurura ry'imibereho myiza. Mu ijambo rye rero Papa Leo yavuze, agaragaje ko yifuza kuba umuhuza wubaka ubumwe n'amahoro mu isi yose, ndetse no gukomeza umurage wa Papa Francis mu bijyanye n'ubutabera, uburenganzira bwa muntu n'icyerekezo cy'isi irimo impinduka nyinshi. Ibi byose rero byerekana ko ubuyobozi bwe bushya buzibanda ku guhuza abantu, guteza imbere ubutabera n'ubumwe, no gukomeza impinduka zitangijwe n'abayobozi ba Papa Francis. Ndabashimiye cyane rero n'iyi nkuru ko tubateguriye. Nize yuko abantu babimbajije musobanukiwe, mukamenya ingamba ndetse n'ibintu bisa yasizeho, ndetse n'icyo gambira mu Papa Musasa basizeho kuyobora Katolika ku isi yose. Ndabashimiye cyane rero n'ubutekana subscribe kwicano yacu yitwa Hindura TV.
tujye dukomezanya n'ibindi biganiro. Mwamuri kumwe nitwa Eric niyo kwizerwa. Imana ijye ibahereza imigisha myinshi cyane. Ufite ikindi gitekerezo cyangwa se indi nyunganizi ushaka kutubwira, wakandika muri komenti cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788022325 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp 0722651549. Imana ibahereze umugisha, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro biva kuri YouTube channel yacu. Murakoze.